muri iri joro nibwo tumenye amakuru y'uko abasore babiri bakiniraga ikipe ya Rayon Sport kuri ubu ngubu bamaze gusinyira ekipe ya APR Football Club. Kuri ubu ngubu ushobora kwibaza ati se ni ibiki basinyiye muri ekipe ya APR, ni igiki ese koko bamwe bahita bavuga bati abasore baranatugambaniye muri phase retour, ese koko ibi ngibi byo bakoze byaba ari impamo, dore ko ubita Iraguha Haji yari ari kubwira bareye yuko yaba yarashutswe na bamwe mu bo bakinanaga muri ekipe ya Rayon Sport. Ese tugiye kubona na Muhire Keve asinyira ikipe ya APR nk'uko aba basore byamaze kurangira bakiniye bajye bamaze kwerekeza muri ekipe ya APR Football Club? Ni igiki nyine kiri kigaragaza yuko aba basore cyangwa se ni igiki kibaye kugira ngo bano basore barare basinyiye ikipe ya APR Football Club? Aba basore babiri ni inkuru namenye ngewe Rayon Sport ikimara gusinyisha uwo bita Musore Prince. Nkimara kubimenya ubwo twari tukiri mu gukora amafoto, tukiri kwitunganya ngo dusohora amafoto, abantu mwahise muyabona muri groupe yacu ya WhatsApp, abantu muyigemo kuko niho byageze mbere. Ndakeka nta muntu ugize udutanga cyangwa se untanga iyo nkuru yuko Musore Prince yamaze gukinira ikipe ya Rayon Sport. Abantu rero mwinjire muri groupe munyandikire kuri iyo nimero ndahita mbaterekamo 5 kuri 5, cyangwa se murebe muri comment ya mbere ipininze harimo link yiti kwinjiza muri groupe direct. Abantu rero nkimara kumenya iyi nkuru, abantu ndavuga nti ese koko byaba ari byo? Umuntu wari umaze kuyima navuga ati sinzi niba koko ari byo aba bahungu basinye ikipe ya APR Football Club. Namwatireka none mbaze abantu bamwe bo muri APR b'inshuti zanjye, ndabahamagara ndavuga nti ese koko aya makuru ndi kumva niyo? Bamwe batangira gukwepa bavuga bati abataramu ntibarasinya. Nagata ariko mwamaye amafoto nka updating abafana b'ikipe ya APR nka tukamenya niba koko byamaze kurangira ko bamaze gusinyira ikipe ya APR, ati ko nta kintu byaba bitwaye. Umwe mu bagabo umwe arambwira ati okay, noneho mu kanya ndaza ngiye gukubwira amakuru, atariko ntabwo dushaka guhita uyatangaza muri iri joro. Rayon Sport ikimara gusenyesha ati nta kibazo byazaba nejo, kugira ngo bigirute biminimize inkuru yacu, kuko Rayon Sport ndabona itangaje ati bidahita biminimiza inkuru yacu nyine ikaba ntoya yuko Rayon Sport yasinyisha. Urabizi ko nabwo yatangaza amakuru mu Rwanda, urabizi ko iyo ryamaze Rayon Sport yamaze gusinyisha usa nkaho ibya PL bisa nk'ihita bijya ku ruhande, ugasanga byarewe nibyo bihawe imbaraga kurusha. Avuga ati iyo breaking uze kuyibreakinga ari uko ya Rayon Sport bimaze gusa nk'ibicururuka, bimaze kurangira abari bamaze kubimenya. Nuvuga ati okay, nta kibazo, ati nge ndaza ku updatinga mu gitondo, atari ko mpa amafoto. Arambwira ati oya, amafoto yo ntago arasohoka, ati amafoto ntiyafashwe, atari ko abakinnyi bobo byamaze kurangira na abakinnyi ba APR Football Club. Nuvuga ati none mbwira umushahara bagiye guhembwa, ni n'amasezerano basinye n'ibikubiye mu masezerano. Arambwira ati buri mukinnyi wese ni imyaka 2. Ambwira yuko uwo bita Hakimu Bugingo ariwe wafashe menshi, wafashe angana na miliyoni 25 we yabimbwiye, ndetse uwo bita Iraguha nawe mukabukira miliyoni 20 ku myaka 2. Urumva ko n'abasore batanahenze ikipe ya APR ukurikije wenda abandi basore bagiye bava muri Rayon Sport berekeza muri APR, wo gusanga ari bamwe mu bakiriye bakomeye. Bati rero abo nibo baje muri APR, baje guhangana bakageza ekipe ya APR mu matsinda nk'uko babyifuje, nk'uko byagiye bigenda mu abakinnyi bagiye batandukanye binjiraga muri ekipe ya APR. Ati ubu ngubu nabo baje gutwara igikombe muri APR. Ndavuga ni okay, ati noneho reka ngewe ndaza kubya updatinga mu gitondo. Nibwo hari umwe mu bataramu umwe wahise usohora iyo update, yahise usohora iyo nkuru. Arambwira ati ngewe ndaripuye, ari nabwo yahise amabagara. Arambwira ati ndasohoye, ati ahubwo wowe sinzi ibintu kirimo, kandi ndabizi ko wabimenye. Namubwira ati okay, ati ngewe ndaza kubikora mu mwanya, atariko nige ntago nda breaking nyine iyo nkuru yuko abataramu bamaze gusinya, ariko ndabimuhamiriza. Namubwira ati tamakuru mfite,
bamaze gusinya ikipe ya APR Football Club. Rero muri transfer kuri ubu ngubu bari kugenda basa nk'abakwepana kuri ubu APR. Hari n'undi mukinnyi biri kuvuga ko yamaze gusinyisha w'umunyamahanga muri ikipe ya APR. Hari no biri kuvuga yuko igiye gupapura Rayon Sport bita Joseph Saki. Uyu nawe biri kuvuga yuko ngo APR ishobora guhita imusinyisha kubera ukuntu yumvisha Rayon Sport yabishyushyemo. Urabizi ko baba bameze nk'abahangana nyine, ariko abataramu bo bamaze gusinya muri ekipe ya APR. Byanarangiye rwose nta n'ikintu cyababuza gukina ikipe ya APR Football Club kuko byamaze kurangira n'abakinnyi b'ikipe ya APR. Rero APR kuri ubu ngubu yamaze kugera ku murabizi ko ringe waba breaking yuko igiye kuzana umuwinga wo mu Cameroon ufite ibitego 13 w'umunya Cote d'Ivoire, mu Cote d'Ivoire ugiye kuza ufite ibitego 13, ari mu bameyeri biteri kuko abameyeri biteri babo ni batatu. Uyu mukinnyi nawe biri kuvuga yuko ikipe ya APR yamukatishije cy'indege igomba kumuzana i Kigali maze ubundi agasinyira ikipe ya APR. Ikipe ya APR igiye kumanura izo nkuba zigera kuri 3, ni Bugingo Hakim, ni Iraguha Haji ngo wari ugifite agatekerezo ko gusinyira ikipe ya Rayon Sport, avuga ati muri Rayon Sport twarabanye, babwira ati mumbabarire angaruke muri ekipe, ariko birangiye n'ubundi nyamukandagira imumanuye. Bamwe bati aho ntabwo bagiye kumera nka Arsene Tuguma nkuko yagiye muri ekipe ya APR bikanga, atahongaho ntabwo bagiye kumera nk'abandi bataramu bagiye mu bikanga wa ifi n'inkoko bikabana bikananirana, atahongaho si byaba bigiye gupfa nabo. Abo nabo nabo gutegereza tukareba. Hakimu Bugingo we ngo nta gitekerezo na kimwe cyari kiri muko azongera gusinyira ikipe ya Rayon Sport cyangwa se gukinira Rayon Sport. Uko byari kugenda kose niyo yari kubabwira ngo bamusinyishe ku buntu, nta muyobozi n'umwe wa Rayon Sport wari kwemera yuko uwo bita Bugingo Hakimu asinyira ekipe ya Rayon Sport n'ubundi, nkuko we nawe byashobokaga yuko yakongera akaganirizwa, ariko Hakimu we yari yaranasezeye groupe abakinnyi bagenzi bababwira yuko wagiye atazongera kugaragara muri Rayon Sport. Rero nawe ahisaza muri APR, nawe agiye kurya ku mafaranga. Biri kuvuga ko abasore bose bagiye guhembwa ayarenga miliyoni y'amafaranga y'u Rwanda. Ayo niyo mafaranga bari gupropoza yuko bagiye guhembwa muri ekipe ya APR. Urumva ko na gafaranga kiyongere ugeranyije nako muri Rayon Sport miliyoni imwe hafi n'igice bivuga yuko bagiye kujya bahabwa muri APR. Urumva muri Rayon Sport ushobora gusanga batayigezaga hano bataramu miliyoni nayo bagezaga, ariko ntago bagezaga miliyoni. Bagiye kujya babonera prime kugiye muri APR, bakubwira yuko ikijyanye na prime ari bimwe mu bintu biboneka cyane muri ekipe ya APR Football Club. Rero abantu reka mbabwire ngo mwinjire muri groupe kuko zandani niho biri kubera rwose. Abantu ntibabayobye ngo bashuke bababwire ngo murabona hano kuri YouTube channel yacu, mu by'umwihariko muri groupe yacu harimo haraberamo utuntu n'utundi, abantu bayirimo bo baryohewe bamerewe neza cyane. Rero ushobora kujya muri iyo comment ya mbere hapininzemo link ikwinjiza muri groupe yacu, cyangwa se ukanyandikira nkagushyira muri groupe nta kibazo na kimwe cyane. Ntago ndi wa muntu utinda gusubiza cyane, mba ndi tayari, mvuga nti reka ngerageze kugenda mba updating 5/5. Rero izo ni zandane ziri muri kipe ya APR. Kuri ubu ngubu nayo igiye kuzana umukinnyi nawe ukomeye w'umuwinga na wundi ukomeye ushobora kuzajya yicaza Iraguha Haji n'abandi bakirana muri kipe ya APR. Ubwo rero nibyo gutegereza tukagenda tureba, gusa Iraguha na Bugingo byamaze kurangira, biri confirmed n'abakinnyi b'ikipe ya APR Football Club.